салом мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. Ин шумораи навбатии барномаи дар сӯҳбати адиб аст ки дар ҳамкорӣ бо Китобхонаи миллии Тоҷикистон манзуратон мегардонем. меҳмони барномаи мо ҳастанд нависандаи шинохта ва алучии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, муаллимаи азиз Гулчеҳра Муҳаммадиева. Шуморо хушомадед мегӯем ба барнома. дар ин ҷо иштирокчиёни барномаи мо ҳастанд кӯдакону наврасони фаъоли шӯъбаи кӯдакон ва наврасонӣ Китобхонаи миллӣ аз навиштаҳои шумо мутолиа намуданд ва баҳри шумо саволҳо омода намуданд ки дар рафти барнома ба шумо пешниҳод мекунам. бинандагони азиз, инак Мадинабону зиндагиномаи муаллимаро баҳри мову шумо қироат мекунад ва пас он барномаро идома медиҳем. Муҳаммадиева Гулчеҳра Раҷабовна 27 марти соли 1957 дар ноҳияи Фархор дар оилаи зиёӣ ба дунё омад. Асарҳои иҷодкардаи ӯ Як шаб соли 2007, Қасоси зан соли 2008, Бонувони Фархор соли 2011, Бӯи модарон соли 2011, Чордодарон соли 2014, Гули лола соли 2019, Яке буд яке набуд соли 2019, Ғалабаи ситора соли 2019, Офтоби оламоро соли 2020 ба чоп расидааст. бори дигар хуш омадед муаллима ба барномаи мо. хуб, мехостем аввал чун китоби шумо таҳти унвони Офтоби оламоро нав аз чоп баромад, мехостем баҳри бинандагон маълумот медодед. бисёр хуб, мехоҳам ба тамошобинонам нишон диҳам. ин китоби ман Офтоби оламоро ном дорад. сабаби навиштани ин китоб чист? шумо медонед ки соли дуюм аст ки бо ҳидоятҳои сарвари давлатамон дар ҷумҳурии азизамон озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор гашта истодааст. ва ман дидам ки наврасон бисёр азият мекашанд дар ёфтани китобҳое ки дар он ҷо адабиёти бачаҳо тасвир шудааст. ва ман қарор додам бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон як китоби таҳия намоям ки дар он ҷо 30 адиб, ин бисёр рамзӣ аст ки 30 адиб бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз устод Садриддин Айнӣ оғоз то имрӯз дар ин китоб ҷой дода шудааст. дар ҳамин китоб шумо 30 китоб намекобед, як китоб мекобед. ҳамин Офтоби оламороро ки ёфтед аз устод Садриддин Айнӣ то ба имрӯз шоира нависандаҳои мо ки ба бачаҳо шеър гуфтанд, достон гуфтанд, ҳикоя гуфтанд, афсона гуфтанд, дар ин китоб ҷамъ оварда шудааст. ва ман боварӣ дорам ки ба воситаи падару модар, ба воситаи китобхонаҳои мактабатон ба шумо ин китоб дастрас мегардад ва каме ҳам бошад кори шуморо барои иштирок дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ёрӣ мерасонад. саломат бошед. аввалин асари шумо чӣ ном дошт? аввалин асари ман Як шаб ном дорад ва дар ин ҷо дар бораи се ҳамсабақе ки баъди 30 сол во мехӯранд нақл карда мешавад, аз давраи мактабхонӣ онҳо ёдовар мешаваду китоб як китоби тарҷумаи ҳолӣ бар ин ҳам ҳаст ки ман кӯшиш кардам бачаҳо вақте ки ин китобро ба даст мегиранд мехонанд барои худ бисёр чизҳо дарёфт мекунанд. шумо дар роҳи эҷод киро устоди худ меҳисобед? бисёр саволи наст. устоди аввалини ман модарам мебошад, чунки модари ман муаллима буданд ва вақте ки ман дар мактаб мисли шумо хонанда будам, аввалин шеър навиштам. шеърам модар ном дошт ва ба модар нишон надода ба рӯзномаи пионери Тоҷикистон он вақт буд. шумо мумкин аз саҳифаҳои таърих варақгардон кардаед. рӯзномаи пионери Тоҷикистон ва маҷаллаи Машъал буд дар давраи мо. ба ҳамин рӯзнома фиристодам ба воситаи почта. он вақтҳо почта буду. ҳозир ин хел корҳои шумо сабук шудагӣ ба воситаи почтаҳои электронӣ мефиристед. мо ин хел набуд он вақтҳо. баъд ба воситаи почта ман фиристодаму баъди як ҳафта дар назди мактабамон як дукони рӯзномафурӯшӣ буд. мо танаффус биромадем ки назди ҳамун дукон хеле навбати калон истодагӣ гуфтем чӣ чизи нав бошад. рафтем мо ҳамсинфон гуфтанд ки шеъри ту чоп шудааст дар ҳамин рӯзнома.
منم خیلی خوشحال شدم از اون روزنامه خریدم. اون وقت اون روزنامه ها 2 تین میستود، هم به همه دسترس بود و در دست همه مکتب بچه‌هایی که در اون مکتبی که من میخوندم از اون روزنامه بود. مادرم در دیگر مکتب معلمه بودن. من خوشحالانه اون روزنامه در دست اومدم که الکی مادرم در دستش اون روزنامه خیلی بوسید مرا، تبریک کرد با اولین شعری نوشتم. بعد چند وقت گفت که بچه این وقتی که یگون چیز می نویسی در روزنامه روان نکن، باید او رو یک چند کس بیند، تحلیل کند، کمبودی هایش رو گیرد. من نگاه کردم که بعضا قافیه و ردیفش درست نیست و وقتی که مادر ایراد گرفت من بسیار زیق شدم. بعد گفت که حضور من با یک معلمی تو رو شناس میکنم که اون کس معلمی زبان ادبیات است و خودش هم شعر میگوید. بعد با همون آموزگار شناس کرد. اگر اولین معلمی من استادی من مادرم باشد، بعد معلمون مکتب در دوره دانشجویی من پروفسور شما ممکن ناز دانید علمخان کوچرزاده که بسیار هم پروفسور هم عضو اکادمی علم ها می باشند و اثرهای خیلی زیاده ایجاد کردن، اثرهای علمی. اون کس راهبری محفل ادیبان جوان بودم و ما در اون محفل اشتراک میکردیم و من فکر کردم که دیگر در شعر نمیگنجم. بعد به نثر گذشتم و در دوره دانشجویی قصه می نوشتم، بعضا ترجمه می کردم و دیگر استادی که من خود رو فکر میکنم که با یوری اون کس من امروز نامی نویسندگی رو گرفتم، این استاد ستار ترسون می باشد. کتاب های اورون کوهزاد رو خواندم، سوربن رو خواندم، همه اونها رو من استاد حساب میکنم. موضوع اثرهای شما چگونه انتخاب می شود؟ میدونید من اول وقتی که به نثر قدم موندم کتاب هایم از حکایه و قصه ها برای کلانسالان وابسته بود، به اونها بخشیده شده بود. رمان هم درباره رمان من چردو در همین کتابخانه رو نمایش شده بود، به کلانسالان بخشیده شده بود. بعد نبیرچم و من اگر گویم که ایراد نیو خواهش کردن که بیبی جون چرا شما فقط برای کلانسالان می نویسید و برای ما بچه ها نه؟ من گفتم که چرا نه؟ من البته برای شما، نه تنها برای تو بلکه به همه بچه های کشورمون می نویسم. گفتن که بیبی جون همین یک کتاب نویسید که من برده همسینفونم رو نشون دیم، گویم افتخار کنم که این کس بیبی من. بعد من در نزد خود قرار موندم که باید خواهش نبیرم رو اجرا کنم. دیگر سبب به ادبیات بچه ها رو آوردن من و با شما هم صحبت شدن من استاد شادروان گلنظر کلدی، شما میدونید که مؤلفی کدام سرود است؟ سرود ملی. ما یک جایه هم سفر شدیم در روزهای ادبیات بچه ها به ناحیه های شاهین بودیم، خوالینگ بودیم، مومن‌آباد بودیم، وسطی، دنغره، کلوب و وقتی که کجایی که می رفتیم می دیدیم که بچه های ما همینقدر تشنه چنین صحبت ها، تشنه ادبیات بچه ها و اون رفی که برای نمایش مونده بودن بخشیده بر روز کتاب کی بود. می دیدم که اگر که یک 80% ممکن برای کلانسالو بوده، یک 20% برای بچه ها. بعد یک طرف خواهش نبیرم، دیگر طرف نیازی بچه ها مرا وادار ساخت که و شما ادبیات شما رو آورم و الکی اگر من 20 کتاب نوشته باشم 10 تاش برای کلانسالو باشه، 10 تا دیگر برای شما نوشته. اولین بار در چند سالگیتان شما نثر نوشته بودید؟ نثر و نظم هر دو شاخه های ادبیات هست. شما میدونید از تجربه از اونی که ما خونده ایم شاعران از صنف 7 از صنف 8 از 9 سالگی شعر میگن، اما نثر بسیار دشوار است. تو یک تجربه زندگی نداشته باشی، تو قابلیت نوشتن
نداشته باشی به نثر رو آوردن بسیار دشوار است. برای همین من بسیار و بسیار دیر آغاز کردم به نثر. شما را چی وادار کرد که قصه طاووس را نویسید؟ در اینجا مضمون یک چیز است. من کوشش کردم که وقتی که با بچه ها هم صحبت میشیدم، حتی از نبیره هایم هم میپرسیدم که شما چی میخواهید دونستند، شما چی میخواهید که من در کتابم چی رو عکس کنم. میگفتن که ما میخواهیم درباره پرنده ها، درباره حیوانات. کودک شوقش زیاد درباره همین چیز است، یگون چیزی نویسید. بعد من در همین افسانه طاووس یک چیزی رو آوردم که طاووس یک جانور خیلی زیبا است. شما میدونید همین خیلی پرهای قشنگ دورد رنگ و رنگ دورد. وقتی که به آبنوشی میرود و در آب صاف صورت خود رو میبیند، همین قدر خرسندی میکند، میگوید که این قدر من زیبا هستم. لیکن وقتی پایهایش رو میبیند بسیار غمگین میشود، میگوید عجیب این قدر من زیبایم، یک پایهای بیزیب به من عطا کرده است آفریدگارمون، همین پایهایم رو عوض کنم. همین وقت در همون آب میبیند که روباهی در پسش نیت او رو خوردن دارد و چنون میگریزد که حتی همون پرهای زیبایش در بوته و درختان اندرمون میشن میکنن، اما همون پایهای بیزیبی کج و کلیبش او رو از مرگ نجات میدهد و وقتی که از روباه دورتر میشود میگردد نگاه میکند به پایهایش، میگوید که از اون نیتی کرده بود که این پایها رو من باید از بحر اینها بگذرم، از پایهای خود عذر میپرسد، میگوید که کج و کلیبم باشید شما جان مرا رها کردید. در اینجا منطق هست، باید شما فکر کنید. من در کتابی نوهای اسب خواندم که شما گفتید که قالب شعر برای شما تنگی میکند و شما فکرتان را در شعر بیان کردن نمیتوانید. شاید همین سبب شد که شما به نثر رو آوردید. بله، من در پیشم روز پیشتر گفتم که فکر کردم که همون چیزی که من میخواهم در شعر گفتن نمیتوانم، چون که شعر کوتاه است. برای همین به نثر رو آوردم و نوشتم حکایه، قصه، رمان، همه اون مقصدم رو بیان کردم. شما بیشتر به کدام نویسنده پیروی میکنید؟ من راست گپ همه اون نویسنده هایی که امروز ما با اونها یک جویه عضو اتفاق نویسندگان هستیم هم پیروی میکنم، هم از اونها عبرت میگیرم. اونها برای من یک تربیه هستند. ارون کوهزاد، سوربون، استاد گلرخسار، استاد زلفیه، ستور ترسون رو گفتم که یکی از شخصیت هایی هستند که من اون کس رو استاد خود حساب میکنم. ایجادیات عبدالحمید صمد برای ما یک درسی تربیه میباشند که از آنها آموختیم ما. سلامت باشید. معلم میگفتید که از نگاه شما برای بچگان نوشتن آسان‌تر است یا برای کلانسالان؟ برای اینکه برای بچه نویسی بچه شدن در کور. برای همین من بسیار در نوشتن افسانه و حکایه های بچگانه عذاب دارم، لیکن وقتی که همون تمام می شود و بعد اولین خواننده های من نبیره های خودم است، اونها با شوق میخونن، با ذوق میخونن، خرسند میشوم. بچه فکرهای بسیار ما اگر گوییم بچه های ما اهمیت نمیدهند برای خواندن دیگر این دروغ است، این نادرست باید شود این سخن من، چون که بچه های ما نسبت اون بچگی که ما داشتیم خیلی پیش رفتن. خیلی پیش رفتن برای اینکه هم کامپیوتر هست، هم اینترنت هست، تکنیک معاصر بسیار یاری رسون است برای بچه های ما. بینید سرور دولت همون چقدر با این مسئله اهمیتی در کاری میدهد، مبلغ های زیادی صرف کرده چنین آزمون ها میگذراند. برای چی؟ شما همین سوال برای چی رو به خود دید؟ برای اون که کلانسالان مکتب ها ساختن، خانه ها ساختن، بیناها ساختن، زواد و فابریکه ساختن، به دست شما بچه ها میدهند. اگر شما بچه ها کتابخوان نباشید، اون چیزی که کلانسالان تیار کردن در دست شما دادن عهده کردن نمیتونید. خلق توجیه از قدیم الایام کتابخوان بود،
китобдор буд, китобдӯст буд. дар ҳар як хонаи тоҷик китоб буд. ақаллан як китобе буд ки дар гаҳвора модар зери болини фарзанд мемонд. ин чизро шумо аз таърих хондаед, аз суҳбатҳои калонсоло медонед. барои ҳамин ҳар рӯзатонро хуб истифода баред. муаллимаи азиз, чӣ хеле ки шумо дар боло қайд кардед, шумо тарҷумон будед ва аввалин асари тарҷума кардаи шумо чӣ ном дошт? ман хеле асари калон тарҷума накардам. афсонаҳо тарҷума кардам, аз марк твен тарҷума кардам, аз толстой тарҷума кардам, боз ки аз толстой якчанд, аз чехов тарҷума кардам. он чизе ки ба ман маъқул шуду, ман хостам ки бачаҳои мо на танҳо чаро бачаҳои мисол русчеховро мехонанду аз моне хостам ва тарҷума кардам. имрӯз бачаҳои мо аз ҳамон тарҷума кардагии ман баҳра мегиранд, мехонанд. вақте ки шумо ҳикояи яке буд яке набудро навиштед, барои шумо душвор буд ё ин ки не? китоб чунин ном дорад, яке буд яке набуд. ва ин китоб китоби сол шудааст дар озмуне ки ҳар сол вазорати фарҳанг китоби солро муайян мекунад. комиссияи махсус аст чӣ хеле ки озмуни фуруғи субҳи доноӣ дар ҳамон ҷо ҳам он хеле озмун аст. ҳама он китобҳое ки дар як сол навишта мешаванд пешниҳод мешаванд ва ҳамон аъзои ҳакамон китоби яке буд яке набуди маро китоби сол эълон карданд. вай ҳикояи алоҳида нест. вай амихел ки буд набуд буд гор буд мегӯем ку анахел яке буд яке набуд баъд сар мешавад афсонаҳо. ин аз 7 афсона иборат аст дар ин китоб. дар китоби яке буд яке набуд. муаллимаҷони азиз, ҳоло шумо ягон ҳикоя ва ё ки ягон қиссае навиштед ки ба чоп нарасида бошанд? бале, бисёр қиссаҳои ман ба чоп нарасидан, вале ман кӯшиш мекунам ки ба чоп расонданам душвор аст. бачем китоб тайёр мешавад, мо рассом мекӯбем, расм мекашад, боз мусаҳҳиҳ хатоиҳояшро ислоҳ мекунад, баъд ба нашриёт месупорем. нашриёт вақте ки маблағ ёфт, баъд китоб чоп мешавад. барои ҳамин якчанд китоби тайёр дорам ки ҳоло чоп нашудааст. хуб муаллима, дар баробари оне ки инҳо аз афсонаҳои шумо, ҳикояҳои шумо хондаанд, дар бораи ҳар як ҳикояи хондаи худ шеърҳои навқаламона эҷод кардаанд. ин лаҳза қироат мекунам баҳри шумо. муаллимаи азиз, ман китоби 4 додарони шуморо мутолиа намудам ва аз ин китоб аваҷ омада як шеърке эҷод намудам. китоб хонед бачаҳо, мегӯям ман ба шумо, китобхонии кори зур бошад ин китоб машҳур. номаш 4 додарон аст, акои меҳрубон аст, китоби беҳтарин аст, ин китоби ширин аст, аҷиби мо кӯдакон, қиссаҳояш рангин аст. ман китоби яке буд яке набуди шуморо мутолиа намудам. он китоб ба ман хеле маъқул шуд ва ман тасмим гирифтам ки як шеър эҷод намоям. рафтам ба китобхона, ман хурсанду шодона. он ҷо китоб бисёр буд, китоби бешумор буд. як китоби зебо буд, яке буд яке набуд. ҳикояи бисёр дошт, мусича ва анкабут. ору буду шоҳпарак, ҳам барфаку торданак. ҳикояи аҷиб буд дар бораи офтобак. бо китоб ман банд шудам, хеле фараҳманд шудам. аз китоби шавқовар ман хеле хурсанд шудам. офарин, саломат бошед. беҳтарин. ман китоби афсонаи товуси шуморо мутолиа намудам ва дар бораи ин китоб як шеър эҷод кардам. афсонаҳо зиёданд, ҳеҷ охире наёбанд. афсонаи хурусак, гурбачаву товусак. хонед аз дилу ҷон дар китоби товусак. ман афсонаи товусро хонда ба монанди ин як ҳикояе навистам. рӯзе ман китоби афсонаи товусро хонда истода будам ки муаллифи ҳамин китоб нависандаи дӯстдоштаи ман Гулчеҳра Муҳаммадиева буд. ман дар фикри афсонаи хондаи худ будам ки ногоҳ Анвар ба сим даромад. худ ба худ мегуфт: эй худо, чаро ба мандастони беқуввату нозук додӣ? кош ба мандастони боқувват медодӣ. ман ба Анвар эътиборе надодам. ногоҳ амир қаламашро ба Анвар ҳаво дод.
анвар нагузошт ки ба худ зараре расаду қаламро дошт. аҳли синф анварро таҳсин карданд ва аз dastoни чолоку бо қувват доштанаш фахр мекард. анвар аз ин таҳсинҳо суханони худро фаромӯш мекунад ва ба dastoни худ ифтихор мекунад. офарин офарин. саломат бошед. ана аз як афсонаи дигар пайдо шудааст. дар он ҷо қаҳрамонҳо товус буданд, дар ин ҷо инсонҳо, бачаҳо. офарин. ман китоби яке буд ва яке набуди шуморо хонда дар васфаш шеър эҷод кардам. имрӯз хондам як китоб, зебо буду хондам бо, яке буд яке набуд, бадхоҳ анкабут буд, гурбачаи сабсафед холаро кард ноумед, муаллифаш Гулчеҳра як зани паричеҳра. хуб, ин лаҳза мехостам таассуроти шуморо доир ба ин барнома фаҳмида бошем. таъссуротам бисёр наст бачаҳо. ман аз баъзе саволҳо тарсидам, гуфтам ки яке ҷавобашро намедонам, баъд айб мешавад. саволҳои хуб додед, шеърҳои хуб навиштед. доимо хонед. вақте ки мехонед, бовар кунед, дар як ҷаҳони дигар парвозӣ мешавед. амхел аст худатон бо санҷобак шинос мешавед, бо оҳу шинос мешавед. барои ҳамин эҷодкор шавед. орзу кунед. вақте ки орзу мекунед, орзуҳоятонро дар китобҳо нависед. бисёр шеърҳои хуб гуфтед. аллакай маълум аст ки қофияро медонед, радифро медонед. мақсад аз ҳамааш мазмун дошта бошад. вақте ки мегӯяд, лоиқ гуфтааст ки зи шеъри нобадеъ аммо ба маънӣ бубинам ибтидои достонҳо. ман ибтидои достонҳо дида истодам, ибтидои роман, ибтидои бо афсонаҳо дида истодам аз дасти шумо, ки мо вақте ки мешавад рӯзе ки китоби шумо ба дасти мо мерасад ва ман бо ифтихор мегӯям ки ман бо ин бачаҳо ҳамсӯҳбат шуда будам, ба онҳо дуои нек дода будам ки шоир шавед, нависанда шавед. баҳри он нафароне ки ин лаҳза мо шуморо тамошо намуда истоданд, чӣ гуфтанӣ ҳастед? ман пеш аз ҳама як орзуе дорам ки кишварамон обод бошад, мардумаш сарбаланд бошад, бачаҳои мо давраи бачагии худро гузаронанд. баъзан мешавад ки дар дигар давлатҳо мебинем аз телевизион, аз садо ва симо ки бачаҳо ба чӣ корҳои душвор машғул ҳастанд ки шикамашонро сер кунанд. шумо хушбахттарин бачаҳои даврон ҳастед. аз ҳамин лаҳзаҳо истифода баред ва оянда номбардори падару модар шавед. шумо низ тамошобинони азиз номбардори ин кишвар шавед ва кишвари мо аз шумо ҷавонон бисёр умедҳо дорад. боз мегӯям ки сарвари давлатамон ҳама вақт таъкид мекунад ки чизи беҳтарин ба бачаҳо дода шавад, чунки онҳо ояндаи мо. барои шумо бачаҳо ки ояндаи мо ҳастед. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки ҳамсӯҳбати мо буданд муаллимаи ширин сухан Гулчеҳра Муҳаммадиева, нависандаи шинохта. хуб, аз шумо изҳори ташаккур мекунем ки даъвати моро пазируфта ин ҷо ба барномаи мо омадед ва дар ҳалқаи дустуроякон як суҳбати гарму самимӣ гузарондем. ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи имрӯза. то барномаҳои оянда хунободию саодати рӯзгорро барои шумо орзумандем. хайр.